Lobi brada nanga sisa na ini abribi fu Jesus Christus. Meke gado kanada nanga vrede de nanga unutide. Tide, mi de na ini abuku fu Johannes, na kapter 1, na vers 29. En Yasu elesi. One day na baka, Johannes pensi Jesus kom na hem. A Johannes sa elesi fu en Yasu, ini a vers disi. Na a Johannes diwi lobi kai, Johannes da dopu mang. En a besi Jesus e koneng, en a taki luku da lam fugado disi teki da sondu fugronta puchai gowe. Den sama ben kanchai wan lam, dat na wan yonku skapu. Ofu bepaalde tameti, kom fu slakti, fu bron, tapa altari, fu aksi gado padon fu sondu. En Yaso ataki Jesus de alam fugado. Ana alam sawan libi sama echaikong, ma alam fugado fu teke den sondu fu grontapu chaigwe. Wa ofrandi gi heri grontapu. En efu wan sama, wani fende padon fu en sondu. Amu bribi na tapu Jesus leki alam fugado. Di Jesus dede tapa kruis. A dede fu wisondu. Fu asama di besa koneng besa fende padon. En abe opo baka fu dede tu. En wisan bribi en sakain na eneng kan fende folusu fu wisondu. Ani vers 30 fu Johannes kapter 1. Ataki disi de da suma disi mi ben taki Abraham taki. Na mi baka wan suma de kom disi de na mi fesi. Bikasi abende na mi fesi. Johannes a dopumang. Ben kobora fosi Jesus. A ben bigin preiki, sawesi, fosi Jesus. En den sama ben konsabi Johannes. Fosi den besabi Jesus. Dan Jesus akona Johannes baka matoku adena Johannes fesi. Omdat Jesus de amor heiwang, amor bigiwang. En Johannes ben taigiren sama, taki endati no bende apa misi wan fugado, a Christus. Ma abe taigiren taki wan sama ekonami baka. En ou, a taigiren sama taki lukwenya na sama Yaso sami be taki fieng. Taki asama de ekonami baka, ade mi fesi, bikasi abende na mi fesi. A hei momi, a bigi momi. Meke uluku vers 31. Yaso elesi. En mi no ben sabi hem, ma dati asasori hem srefiki Israel, fudat ede mi ben kom fu dopu nanga watra. Johannes a dopu mang, a no ben sabi, samana a Christus. Ma abe sabi taki a Christus osoi hem srefi. En een vers 32 kwelesi. En Johannes ben getuigi taki. Mi ben si da yeye saka komo po fu hemel. Leki wan doifi. En a ben kom tang na hem tapu. Vers 33. En mi no ben sabi hem. Ma da suma disi ben seni mi kom fu dopu nanga watra. Hem ben taki gimi taki. Da suma disi yusa si da yeye saka kom ta na hem tapu. Da srefi suma de hem disi sa dopu nanga da santa yeye. Dan gado benki Johannes wan marki. Taki asama de abeosi a yeye e saka kon etang na sama de tapu. Na sama de na sama sang be dopu anga santa yeye. En mi denki u kan taki na sama de na a Christus apa misi wang. En Johannes asien. En we lezen in Matthäus 3 vers 13 tanga vers 17. Fa Jesus ben teke dopu en fa hemel ben oppo. Fa a santa yeye saka kong le kwan doifi. En fa stem fugado. Ben taki como po fu hemel. Ma fosi ugo mo fara mi wani wimu paksei wansani. Johannes be dopu nanga watra. En wan libi sama kan dopu anga watra. Ma Jesus be dopu anga santa yeye. En
Efu you de wan pikin fugado, ibe mu teke a maiki fu Christus ibe mu dopu aini watafu sama ben kan si taki ya yuna wan sama de wakana Jesus paka. Makande son sama de en den focus tap a dopu fu skin fasi. En den I focus so many taki de mu kona Jesus fu fende a yeye fugado. A yeye fugado adaini yu hati. Anawasani fu skin fasi. En efu yu mu fende disi. Im kona Jesus. Te iwani wakagado pasi. Yu sefi. Mukai na Jesus. Yu sefi. Mukai na Jesus. Fu kisi pardon fu yu sondu. Fu agiyu alibi fu tego. Yu sefi. Mu bribi. Ena Jesus sefi na gado sefi. Opoti hem yeye aini yu hati. Dus asani fu da alibi. Fu teke a pasi fu gado. Dana wasani di yu sefi mu kona gado. Wanta sama akan duwan pisi. Te ibi kaba akan dopu yu. Ma yu sefi mu kon na Jesus. Da we leesi vers 34. En mi ben si, en mi ben taki, dat ti disi de da man pikin fugado. Johannes a dopu man. Asi afustang taki o Jesus yaso na man pikin fugado. Dan diu ben begin na in vers 29. Dan Johannes asi Jesus. En ataigiren taki disi de alan fugado. Ataigiren taki disi na sama de mi ben taigiu fueng. Dan sande samatu. En minosi taki wan apat bigisani pasa. Minosi taki Jesus atampu en ataki wan preiki. Minosi taki den sama wan her groep fu den begin wakana Jesus baka direct. Minosa bisan pasa. Maar den sama ye akoteki fu Johannes. En bijna zeker den pak sei asani einde ede. En wan tu sama o begin teke fu wakana Jesus baka. En mi wani wi fu pak sei taki aso adetu no te awotu preiki. Anala sama e teke direct. Ma sama e ye en de pak sei. En son sama e teke. Da afika taki sama na wi tewe ye awotu if we daini den sama sa e teke. En in vers 35 tanga vers 37 we leesi disi. Again, one day na baka, Johannes ben tanapu nanga tufu hem disciple, en aben luku na Jesus, di abe waka pasa, en aben taki, luku da lam fugado. En dem tu disciple ben yere hem taki, en dem be waka go na Jesus baka. Johannes dedape, en ete wan leesi ataki luku alam fugado. Anode a eerste leesi di ataki asani aso. Matide, mino sabef na eerste leesi san den tu disciple ya ye, ma kans de den be yen kaba ook tu. Matide, dan de duan sani. Ataki den waka go na Jesus baka. En in vers 38. Dan Jesus ben drailon tu en aben si den waka na hem baka, en aben taki girem taki. San unde suku. Den be piki hem taki, rabi, nati wan taki masra, pe yu de tang. Aben taki girem taki, kom luku. Den be kom en den be si pe aben tang, en den be tang nanga hem da de dati, bikasi aben de foyuru bakadina so. Dan no we leesi wan tasani. Vers 41. Wan fuden tusuma disi ben yere Johannes taki, en disi ben wakana hem baka, bende Andreas da brada fu Simon Petrus. Fossi aben go feni hem egi brada Simon, en aben taki giam taki. Wi ben feni da Messias, dat wan taki da Christus. En aben chari hem kom na Jesus. En di Jesus ben luku na hem aben taki, yu na Simon, da man pikin fu Jona. Ma den sakari yu Keifas, dati wan taki wan stone. Wan fuden tu sama, sambe go wakana Jesus baka. Ago kai abala fieng, Simon.
en achayan kona Jesus. En Jesus ki Simon Petrus anen Keifas. Da we leisi wansani baka in vers 44. One day na baka, Jesus bengo na Galilea, en aben feni Filipos, en aben taki gi hem taki, wakana mi baka. No Filipos bende fu Betsaida, da foto fu Andreas nanga Petrus. Filipos ben feni Nathaniel, en aben taki gi hem taki, we ben feni da suma disi Moses ben skrifi Abraham na inida wet, nanga den profeti tu. Jesus fu Nazaret, da man pikin fu Josef. We di atagi Nathaniel dati. Dan Nathaniel acaba wani bibi. En i vers 47 kwelesi. En Nathaniel ben taki giem taki. Wan bunsani kan koma po fu Nazaret. Filipos ben pikem taki kom luku. En in vers 48 kwelesi. Jesus ben si Nathaniel kom na hem. En ben taki Abraham taki. Luku. Wa reti Israelit suma futru, disi node wan badrigi suma. Di Jesus si Nathaniel, asabian kaba, en apreisen taki adewan bon sama. En Nathaniel a fondo, en i vers 49 kwelesi, Nathaniel ben taki gihem taki, fa you sabi mi? Ye fa Jesus o piken. Jesus ben pikem taki, fosi Filipos ben kari you kom, diu ben de na ondro da figabon, mi ben siu. En in vers 50 Nathaniel ben pikem taki, Rabbi, you de da man pikin fukado, you de da konu fu Israel. Nathaniel a fustan taki, Jesus na man pikin fukado, ade a konu fu Israel. Mi asabi sang, besa pasa na ondro a figabon, taki Nathaniel lukwen fu soan bigisani. Kande na koon fu di Jesus no bende ape, da luku taki fa Jesus kan sabi soan sani. Of kande abe paksei wansani, of abe du wansani. Kande abe begi. Mi no sabi. Ma di Jesus taki a wotu de direct. Nathaniel fu stan taki, disi na man pikin fugado disi, na konu fu Israel. Je fa Jesus o piken na in vers 51. Jesus ben pikem taki. Bikasi mi ben taki giu taki. Mi ben si you ondro da figabon you bribi. You sasi moro bigisani leki disi. En a ben taki giem taki. Tru mi taki giu taki. Baka disi. You sasi hemel opo. En dem engel fugado gona loktu en saka kom na suma pikin tapu. Jesus tagi Johannes. I bribi fu a wotu di mi takia, yo simo bigisani. En a ini a bribi libisang wi de aini. Dan so sefi, tasani e kwaini wi libi, we sit tasani sangado e tugiwi, en wi bribi kan komo tanga. En ja so alasti pisi, ataki yo si, hemel opo en de engel fugado e gona loktu e saka kom na suma pikin tapu. Suma pikin na wantane fu Jesus. Dus aina versia, mi no sabi precis over san Jesus etaki. Kande etaki fu ayudi au opogo na hemel en ala den disciples si fa igwe loktu. En dan baka dati dan tu engel etampo aden sei. Etaki angaden. Kande ook tu etaki go teine a Old Testament fu adren san Jacob en kisi. Pe asi den engel egua tapu esaka kwa undo tapu an trap. En dan Jesus delek a trap. Pe we kan doro nagado. We ayu kaba, ma fosi wigwe, mi wani ufu paksei wansani. Son fuden sama di kona Jesus. Na doro akotoigi fu Johannes. Son wan fuden na wan fami kaiden. Son wan fuden kande na wan mati. Son wan fuden Jesus sefi kai. En so, if we de lek wan preiki man, of we de lek wan fami of wan mati, we kan chai asama de suku gado, kona Jesus. En gado sefi, daina woko. Gado siden sama fosi udo fukaiden sefi. Udona akaba futide, teta lesi bakanga gado wani. Blessing.